Peter Agaba ayakirwa mu kitinisa kandi ogashanyarize by'entambara omutawuni y'Ibanda. Ogwayorekero kwayetebekanise kureta empinduka mu by'entunguka omuri Ibanda municipality. Newetika hajira hoka agaba konka cinarebe nyumo yamawe papa Peter naza kuhayahayana n'abandi bari mu Winston Rwankore, Tarasisi Rwaburindore, Innocent Bakamuhara hamwe n'abandi. Omugani makuru wabireho myishenjero wa Kashonje Tumuramye Genensio ahabwira abaturo kongera amani omukorwana sobworo. Shaza munga kanyese mu Kashonje kugira ngo inabe nasi Kashonje bitandukanye kwa icyo kureberaho inasi amashanyarazi tagarungirwa inasi damizi tagarungirwa engutu ya koransi ekalima kukorwa ikikore kanguranga yabandabizemo bitandukanaho ahinabe nahika. Ogwashabira abaturo kwatanisa muno kurwanisa byone byakobasa kuretaho urwango ahabwe entunguka y'icanga cyabo. Ukutera karo abanyakashonje nimba shaba ngoreza katera ataritaha babanze bakabare ebabara bahandikwa DR form ebyahandikwa bisayinirwe umuringaniza kuramutabaho buzibona amarwa byona bandanze munasimura Kashonje gendo mnisho. Amakuraga gashakwa Timothy Mushabe na Paul Tuliamureba.